Ćao drugari i dobrodošli na još jedno druženje. Hvala vam još jednom mnogo što me pratite i na vašim lepim rečima. Ja vas pozivam da se prijavite za Native Camp već danas putem moje preporuke, znači link sa kodom ALEX2 i moj mail ćete uneti u polje referral. Ja ću vam pomoći tokom celog procesa apliciranja. Predlažem da pregledate i moje ostale videe. Ako nemate također nalog na Payoneeru, preko koga ćete dobijati platu u Native Campu, također imate link u opisu svakog mog videa. Prijavite se preko njega i nakon što vi zaradite određenu sumu novca i vi i ja dobijemo bonus od $25, što se složit ćete nije malo, s obzirom na to da kada se direktno registrujete na Payoneeru ne dobijete taj bonus. A što se tiče današnje teme, ja bih voljela da pričam o uvodnom i zaključnom delu lekcije, odnosno ona pravila koja vi treba da se fokusirate i da ih ispoštujete na početku svakog časa i da ostavite taj dobar prvi utisak, a i na koji tu način treba da zaključite lekciju da bi student ponovo došao na vaš čas. Ovako, kao što već znate i isto kao i na demo času, vi imate određena pravila na početku svake lekcije koje treba da ispoštujete taj tok da biste proverili da li je sve spremno da vi nesmetano držite taj čas. Znači, potrebno je da pozdravite studenta, da ga pitate na primjer kakav je bio dan, da ga malo već tu na početku da on može da se opusti, a onda ga pitajte da li vas on vidi i da li vas čuje. To je veoma bitna stvar da biste vi mogli da lepo održite čas do kraja. Ako vas baš student lepo ne vidi ili lepo ne čuje, u delu guidelines imate environment check i taj link možete da pošaljete studentu u chat box kako bi on to ispratio te korake i čekirao da li on ispoštao sve te uslove, da li koristi određeni pretraživač koji je potreban za čas, da li vidi sebe na ekranu, da li čuje, da li mu radi mikrofon, pa to pošaljite studentu da bi on mogao da proveri i da biste vi mogli da nastavite sa časom. Kao što znate, potrebno je da se predstavite, da napišete vaše ime u chat box, da napišete studentovo ime, možete tu već da ga pitate nešto ako prvi put dolazi da se predstavi. I onda već ste vi ostavili neki pozitivan prvi utisak, znači pokazali ste interesovanje za njega time što ste ga pitali kako je proveo dan i tako neke stvari na početku lekcije. Onda naravno, kao što znate, treba da proverite još jednom da li je to ta lekcija koju on želi da radi. Možete da mu kažete da se nadate da će se on zabaviti na vašem času i možete da krenete sa lekcijom. Tako da obratite pažnju na te stvari na početku, da to sve ispoštujete da bi mogli nesmetano da radite. Sada nakon što ta lekcija traje i vama je došlo vreme za review, to ne znači da vi, ono vam otkucala 5 minuta, evo moram da prekinem lekciju, moram da odradim review, tako je po pravilu, ne. Znači, ako je vama ostalo, niste završili još do kraja lekciju, vi je slobodno dovršite. I možete da kažete studentu potrebno je da odradimo review, da li vi to želite ili možda želite da nastavite sa lekcijom. Ako student kaže želim da nastavim sa lekcijom, znači ne radite review, nego nastavljate lekciju do kraja dok vam vreme ne istekne. Ako student želi, naravno odradite taj review. Kao što znate, potrebno je naravno da ponovite neke nove reči koje ste naučili, da obratite pažnju na reči koje su teške bile za izgovor i naravno je potrebno da ispravite gramatičke greške ukoliko naravno postoje. I nemojte da se plašite da to baš mora da bude striktno 5 minuta pre kraja časa, već naravno vi vidite ako je sve to bilo dobro, ako student nije imao gramatičke greške, zašto biste 5 minuta koristili za review, možete i manje. Potrebno je naravno da ponovite te nove reči koje su bile možda teže za izgovor i da prosto date neki svoj komentar o toj lekciji, šta bi to student mogao da poboljša, šta nije dobro rekao, možda bi bilo bolje da na neki drugi način to kaže i prosto da, eto već da vi završite taj čas onako
kako treba i odnosno da ostavite taj pozitivan utisak na studenta da bi on ponovo došao kod vas. Također isto bitno, kao što znate, da nakon časa pošaljete i studentu poruku, uradite to u toku tog dana, nemojte da ostavljate za sljedeći, da bi oni vidjeli da se vi brinete o tome, da ste odvojili neko vreme da im napišete što su oni to radili na vašem času i koje stvari treba da poboljšaju. Tu su sve te neke male sitnice i briga o studentima koji će oni ceniti. Ja se nadam da vam je ova tema bila zanimljiva. Mi se vidimo sljedeći put, a vi se slobodno prijavite već danas za Native Camp. Vidimo se. Ćao!